بلی ریشن سر هزین امریکی لسر سینور بتایبەتی لعالی سووریەیشی هەلوەستا ئیدارەیە بایدن ئەم دەرباسی واشنگتن بن جان سالە شرۆڤەکاری سیاسی لەگەڵ منە دەمباش کێک جان دەست پێ کردە دخوازم وەیەکێ بزانبم کو ئێریشین هەمبەری بەهێزین ئەمریکی ددەما داویدا هەر دچن زێدە دەبن ئەڤ یەک لە ئەمریکا چاواتێ نرخاندن ئەمریکی بێ مژارێ چاوادە نرخینن نرخاندناتە بخۆژی چییە کەکەی جان لگور امریکا دبینن ها اف ایریشن گو میلیشیاتین ایرانی دجی لشکرین امریکی و هزین سوریا ديمقراط لسوريا بن يعني دجي بنجهن لشكرية أمريكا العراقي الهرم كردستاني جي افتمام تفلوهفية كيشيت كد هندروي أمريكا دا تايبت منديد هندروي كونغرس دا افدهيلي جو بهتر جمهوري رخنا الإدارة بايدن بكن إنه بايدن سروقة كي ضعيفة ونلقور برجوانديين جو أمريكا بباريزي ديجي فائريشين جو إيران الطاية از نارين عمل سر فائريشين جو ميليشيات إيران زيادة بكن مها شوي وحيانها دا عراقي وسوريا دا ديجي لشكرين أمريكي أفنا قريدايا جبرجو ترسك دهندروي رژیما ایرانی دهیا پشتی جواتا بایدن و پوتین یا گو جبو سوریا ایران نزانه و الپای چوبه دترسهن گو صفقه یان ریکفتنک نافبرا روسیا و امریکا ده هندروی سوریه ده چیبه و افنان نلگور برجواندین ایرانینا یاد دواجی ام دبینن اف چند مهن ایران و دولتين اوروبا وروسيا والصين وامريكا جي برنگکی نا دایرکت دانستاندن یتکن لفینا جبو ریکفتنا اتمی یا گو امریکا سال 2015 جه وکشیایا افنات مام ترسك الجم ايراني تشي دكيش برولو ايران دخوازي هناك فشارا وزغطال سر امريكا بكي السر عرديد دواري لشكري دا جبو كاربي تشتنا انجام دانستاني دا بدست بخي وكاربي جو بايدن اف جزاين اقتصادي ابوري دجي ان رجيما اسد دجي ايراني ودجي سروك ايراني مرشد الاعلى راكي يعني جبو كاربن دانستاندنا بكن الاي سياسي جي وين ابوري جي وين اتومي كيكي جانها رخنا برانبري سكنا امريكا هيا هم للدرفه هم جيد ناف امريكا بخدا سنات كونغرسمان دست نشان دكن كو سكنا امريكا سكنه كي باسيفه هلوستا امريكا هلوستا كي باسيفه افيك جي زيدتر يعني هي زيده دي ميليشياتان كو ايريشه خل سر هي زين امريكي هي زين هف بيمانان زيدتر بكن نرخاندنات چاوي بگومان اف راستا و نراستا جيش برگو ام فقرن شاخي اوباما وك سياستا بايدن هابو انه سياستا كان نرم بو ليه نما نتيواتا جو امريكا ضد ايران يا امريكا للرخي ايريشن ميليشياتي ايراني دجي هفالبند امريكا يان دجي جيشي امريكي العراقي بالسوريا بي انه امريكا بدنك دميني نا امريكا هرتم ليد فكريني وتشاخا ترامب دجي مديد ترامب جي نقلكي يعني تكاري بيجي وك يا اوباما ابو لي بيجي هشكتر بو مديد شلو قاسم سليماني كشت لناجه واتايا جو حكومة أمريكي يا أي إدارة أمريكي بدخوازي رجيم إيراني بقهري إدارة بايدن نها دخوازي دانستاندنان برجيم عربي إيران بي كي بيج حتى رجيم أسد جيبي جبرجو ديمقراطي ناخوازن بكفنا الشر دا شاخي شري عراقي وحتى انها امريكا ناخوازي بكفي الشر دا وبتايبت منديد روجهلات نافين دا امريكا دخوازي هفال بندين وي وك كردابن چا عربن چا اسرائيل بن او كاربن اللي بر ايريشن يان دستهلات داريين ايراني ورجيما بسكنن يان ميليشياتي ايراني بس افتي
دێ خویاکردن بایدن دخوازێت وان 4 ساڵێ وەرێندا کارێ بێ ئیرانê کۆنترۆل بکێ سلوکê ئیرانê بiguherê û ev ne hişkare dibêjin yani lê îran dixwaze test bike îdara Biden kal heta kîjan derfetê Biden karê destê xwe dirêj bike di Rojhilata Navîn de bi taybetmendî dijî di bercewendiyên Îranê û Hizbullah û rejîma Esed wê navçeyê de. کێکێ جانها لەسەر عردێ بیر و باوەریەک هەیە بە تایبەتیژی گاوایێریشێ سەر هێزین هەف پەیماناندکن هێزین ئەمریکی دکن کو دە ئەنجاما بان ئێریشاندە دێ ئەمریکا حرێمی بجیه بهێلە دێ ji herêmê derkeve weke gol Efganistanê Rûdayî niha nirxandina te duê derbarê de çi ye? Ne ez bînim wê newlo bê Amerîka ti cara ji Rojhilata Navîn dernakeve çîroka Efganistan ji 2014 ve çaxê Obama ve biryar hebû li cem demokratiya ino ji Efganistanê vekişin jî û wedî jî cemhurî jî vê tiştî dixwazin ji ber got serê sedî şêst ji miletê Amerîka dibêjin dibe ji bo çi zarokê me yî leşger wê bêne kuştin di Efganistanê de em ketin Efganistanê de me alîkariya Taliban kir dijî Sovyet hilweşiya nema ew şerê sar herbilbarî de nema yani ew Ermanc û bercewendiyên Amerîka li Efganistan nemane ji ber wilo Biden hat ji bo ji xwe hinek karê bêje Ermancên siyasî bi ser bixe wê ji Efganistan vekişin ji niha û di isbuatî wê vekişin çi eskerî wa namêne lê nayê wê wataya ino ji Rojhilata Navîn wê ew jî vekişin ne wiloya wê her leşkerên Amerîkî bimênin li deverê wek Herêma Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê bimênin li Xelîc li bajarê Erebaya bimênin li Ewropayê bimênin navekişin ji ber got İsraîl heye yadî tir jî hêzên İslamî ro biro xurt dibin û zêde dibin bi alîkariya Îranê bi alîkariya Tirkiye bi alîkariya Qaîdê ji ber vê yekê Amerîka ji Rojhilata Navîn navekişê ji bo parastina İsraîl û ya diduwa ji bo parastina bercewendiyê xwe di Rojhilata Navîn de. Spasiya te dikim kekê Can Saleş ro vekarê siyasî ku ji Washington tê mêvanê me.